tuk chua nuam ule mim kut thla September ni som sang ni som ni panga ni lai ni ani a Zoram New Silo ngai thla ang u Voin chundar som pani hian Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Dampa Bial by election nei tura an party ticket ding turan puang don MPCC President Pulal Thanzara chuan Nimin Khan MPCC Advisor Nimek Minister Hlui Pujon Rotluangliana chu MPCC Vice President Tharatana Ruata atam chu office bearer nilai mek te tam angani ang tlangkam ti tia tanga alandanin Pujon Rotluangliana hi Dampa by election nei tura Congress candidate ni tura soyani CJM in FCAA 2023 do lo na awanga nor na le kong zo huai hotan tum chu Congress Party in an thop Congress Party chuan Mizoram Legislative Assembly session in Forest Conservation Amendment Act adopt na resolution Forest Minister Pulal Thansanga na putlu pasani kha ramle namta na poi theyani awangin poyan ti a pol sang intel khom Joint Civil Society of Mizoram CJM in special session ko wasut le tura an nor na le kongzo huai hotan tum chu an thlop tlatani an ti Congress Party chuan Forest Conservation Amendment Act hi mithiam le reril zok ten angya langana manan du lova tu le fa chuan local le zel tur ngong thei thilani a sum le pai le mason na ne na thleng chia an ngai lo thu so in he act an pass don khan opposition MLA te act rules le guidelines copy te pek tlayan ni a hemi chungchang hi thotan ni September ni riat khan Mizoram Legislative Assembly Speaker Khan ron soifia a download tura om thua soya FCA Act download tur chu a om nge ya ma se rules le guidelines se ro chu a om lawani rules le guidelines an mu nuwa kan chief minister in kan ta na hlo om lo tura assembly house a soite kha mi puya soifia nge ro se an ti a FCAA do lo na hi kumsang ni som ni pathum khan assembly a hian pass lo ni to a chumi chu sarkar masa khan an bo zui na lama fel tok lawa oma an bo zui tok lawani po in tun sarkar hian a bo zui theyani sarkar masa hun lai do lo na an pass to revoke lawa adopt na an pass nan le te hian he sarkar kalphung mu mal lo zia atar langani an ti a kumhni kalta ado nal na sa tu sarkar malak na du khop lo tu ten hetia an pass le mai hi amu mal lo thlakin angai twa na man lo thlak an ti a FCAA pass chan hi opposition te du dan ni lovin ZPM kai shwai sarkar du dan ani ti hi Mizoram mi puinan chianga chu wangin midang mirtel tral tum lo le midang mo pu kwal tur zong lovin Assembly House a majority an nei anga special session kowa asud le na resolution siam thwai turin MPCC chuan angen bokani an ti All Mizoram CSS Employee Coordination Committee AMCECC chuan anrua manlok angin nimin atang khan sarkar lakalung oilo nalantirin mask Zuali fan latana na tho akhai lakna sa ni inan soi AMCECC chuan report an don china Mizoram sarkar damdoi in mun sang CSS noya thokte an chola wangin damlo enkol konga har satna na sataka thlenga PHC UPHC le sub center engi mozat kharani a heiba ka hian zirna lama thok tu tamzo kan chola wangin school zanga chuanga zirna kalpui theyani lawa DEO le DPC office tamzok po in nan thok mu mal theilo bok Mesk Zuali Flak Chang Hian Development Works Khoi Tu Department Shang RDNAD UDNPA Agriculture Horticulture le Department Chen Khatnoya CSS staff te annor te lawangin niza inlo na self-help group kai noi digital crop survey in saktan pui na te kalpui theyani lawa social welfare noya women and child development na nakal mek a chol vek bok ni in AMCECC chuanan soi
AMCECC hian Regularization of CSS Employee Scheme 2024 chu ataka an man thuayan phuta AMCECC a tel pol le an member ni lo ten an man ven rem ti lo an malak na zom lo te chu regularization of CSS Employee Scheme man tum ve lo turin an hriat tir bawk ani Mas ke Zuali hi vo in September ni som le naktuk ni som pakhata po an chun zom don ni in an soibok. Mizoram IAS Association in P. Maria City Zuali Thlavang Havin Chief Minister le Minister Tinena Memorandum an thon. P. Maria City Zuali IAS Director Commerce and Industry Department chu nilichungin mun nia sona nia Mizoram IAS Association chuan thu chwa siamin sarkar thu nei tu te chu he thil thleng hi en non le turin an nge na ni P. Maria City Zuali chu a tho puiten he ka vauti ti a sarkar an norawanga son chwa ni in an soya chui chian na enquiry om hasalawa man mo taka sarkarin senior officer a son chu hun lo la om zel tora tan tha an ti lo thuan soya sarkarin senior officer te transfer and posting dan mumal taka neyarin omlaya a tho puite nor na le social media a thuleng vel te ne na ngai zom thei tur dan palzut na awanga officer son anga lang chu hriat thiam haran ti a mi puita na thazok tur ngai tua in sarkar chuan P. Maria City Zuali transfer na chu en non le tura an du thu an thu chwa an tar langani Nimin Khan Mizoram Journalist Association General Headquarters Rai Tu Ten Larsab General V.K. Singh Raj Bhavana Muin Mizo Thalai Te Ham That Na Tur Sang Sangan Soi Pui MJS Rai Tu Ten An Ngai Poi Mo Sang Sangan Soi Zinga Mizo Thalai Tamzok Sipaya An Lu Thei Dan Tur Te Mizo Regiment Din Thei Dan Tur Te Mizorama Army Battalion Le Air Force Station Din Te Atela Malak Pui Turin Larsa Pi An Nge Na Sipai Officera Mizo Thalai Tamzo Kan Lu Thei Nan Chingchi Pasainik School Chu Thataka Akala Achang Tlun Zel Thei Nan Malak Dan Tur An Soi Pui Bokani Larsap chuan Mizo Thalai Sipaya Tantum Zinga Lekha Poimo Nei Fam Kim Lawan Om Chin chu Harsat Na Pakhatani thu MJS Rai Tu Te Hi Ashila Sipaya Tantum Te chu Lekha Poimo Sang Sang Voters ID Aadhaar Card le Ration Card ta te Ming In Mil Thap Nei Chin Turina Cha a MJ member te tana India sipai mun poimo tlo dilna Lok Sabha MP Purichat Vanlal Mangaya Kaltlanga Union Defense Minister Rajnath Singh ne na an the lu a lo thlin thei na na thei to ba bo zui saktora MJ Rai Tu Tengin na chu lo bo zui a tum thu lar sap chuan a soibo Nimin Zoma Khan Chief Minister Pulal Du Omakai Rualin CM Conference Hall September ni som pathuma le lang lo zin tur Prime Minister Narendra Modi lo hwa dan tur le lamwa lawan tlang in khom bot sai dan tur Rahman na thlir hawani a Chief Secretary Pu Khiliram Mina chuan September ni roka meeting an lo nei to dan le Rahman na an lo siam te chip chiar takina soi masa a chumi hnuwa mo phur na sang sang nei tu ten anin buat sai na te an soi fia ani Puanto angin Prime Minister hi September ni som pathuma le lang in a local dona apwala van tlang in khom hi aizo lamwala buat sai ani ang Bairabi to sai rang rail kong a honganga rail service thar pathum aizol to Delhi Rajdhani service Anand Vihar terminal aizol to Calcutta express le aizol to Guwahati express te avai liamang tin zirna in institution thar pani a honganga malak na thar paruk lungphom a phum bokang Mizoram Sarkar in aizole Churachandpur in Kara helicopter service ti ratum Mar Students Association HSA General Headquarters Rai Tu Ten Nimin Khan Chief Minister Pulal Du Oma a office a muin thilpoi mo chi sang sang an soi hawa December ni thum tuninga chunga Saipuma General Assembly le Sikpui Ryan Mantura Chief Minister hi Rotluangliana an som
Chief Minister chuan in kalpo na ti mason nan le zofa ti in pum khat na tura malak na kal zela Mizoram sarkarin aizole tui thaphai Churachandpur Manipur in kara helicopter service ti ran tum thu le Churachandpur Mizoram House sak thwa yan tum thu HSA hrai tu te hi alo shilani Mizoram sarkarin Mizoram le tipaimuk Manipur in kalpo na poimo National Highway 2 atuivai Bailey Bridge Unity Bridge ado sak chungchanga HSA hrai tu te chuan lom thuan soya Mizoram marlam in kalpo na kong abik takin ser khantu bagarota saipum le Northlim en in karte tuiria le mauchar in kar kong siam thatte kochen khata tui supply thazo ko om thei nan le development zo ka akal theina na malak sakturin Chief Minister hi an nge nani HSA hrai tu te hian tunkar tho chan ni khan Assembly Speaker Pulal Biak Zama Minister of State Pulal Nging Lavamar le Hachek Bial tu MLA Purabat Romoya Roy te mo in General Assembly le sikpui rai man pui turin an soma thilpoi mo chi hrang hrang an soi pui bok Chief Minister mo na hian HSA hrai tu te hi HSA Assembly Speaker Puel Ro Thanglian khobungina hawa Advisor to Chief Minister Political Pulal Muan Puyapon te Shangtur Zobial tu MLA le Mizoram HSA hrai tu then khatinan troi o mani Mizoram School Education Department Minister Dr. Vanlal Thana chuan International Literacy Day 2025 Janpat Road New Delhi neya chimna a thu soin Mizoram inza aza literacy rate kan nei chan chu kan ran rual na zara ni thu a soi Dr. Vanlal Thana chuan Mizoram inziak le chiar lama bul kan tan dan te soin horop kan nei thei chan le ziak le chiar kan thiam chan chu British Unlai Christian Missionary te wanga ni thua soya ziak le chiar chu inzir tir chong zelin India ramin British laka independence kan nei nu khan ziak le chiar thiam kan pun thei na poimo tak pakhat adult education wing aron din thu soin he wing hian New India Literacy Program NILP tan nasataka mala in kumsang ni somni pani tuni thum khan za a somkwa paruk point pali pakhat lai literacy rate kan nei thei tak thua soya Heng malak na sang te zara hian MOSPI Noya Periodic Labor Survey Force Annual Report chuan July sangni somni pathuma tanga June sangni somni pali chung khan Mizoram a om kumsari chin chung lam ziak le chiar thiam zong zong chu za a somkwa pariat point pahni an ni thuaron puang ta a hei wang hian ULLAS chuan meini somni panga khan Mizoram chu India rama ama saberatan fully literate state a anron puan tak thua soya state le central sarkar kan tho ho na Thlavang te Koshan NGO civil society le education department ran rual na ra ani thu te soin hei hi du tok mai lawa skill development lama te mason zel tura tan kan lak atul thua soya India ram chu ziak le chiar thiam vek narama siam turin Mizoram chuan sarkar lai pui chu puya in pe reng thua soi bokani Mizoram Sarkar Social Welfare, Women and Child Development Department le Central Adoption Resource Agency Changdun Huai Hotin, Nimin Khan Zarkota Hotel Regency Conference Hall Falak, Adopted Children Chungchang Asya Tur Poimo Inzir Tirna, State Level Orientation and Training Program on Adoption Regulations 2022 Buat Sayania, Social Welfare Minister Pilarin Pui Naman Pui. He huna hian falak kai hnoi buai pui tu sarkar ai o le agency rang te an tela tarlana ni danin kumsang ni panga tanga oga sang ni somni panga thleng khan dan anga falak adopted children zanga somsari pani om to in tundin muna adoption ngak mek nu le pa somthum parukan oma dan ang taka falak thei nau pang som pakwa om mekin dan anga lak thei tura buai pui mek nau pang som pakhatan ombokani
Khwalian Minister Pilarin Pui chuan dan ang taka falak chu naupang le la tu nu le pa te tan nakin zela po him thu soin hemi chungchang himi dang te hril hre tu le zirtir tu ni zel turin kalkhom ti angena heti rual hian sarkarin ol samzo ka thil akal pui theina na ma alak na ease of doing business chu falak kalphunga manve chi ani emti ngai tua ho turina cha bok Mizoram falak chungchang buai pui tu District Magistrate DM District Child Protection Unit DCP le Child Welfare Committee CWC chu District tina pakhat thewan oma Specialized Adoption Agency SAA som pathum le Chief Medical Officer CMO som pani om bokin State Adoption Resource Agency pakhata om bokani Nimin tlai khan amreng khotlang le ko chan sang ten akape camping center durtlang rui lo ngai te pual camping an buat sai chu minister pulal nging lova marin tlo in atu la pianga an man turin poisa fai cheng sing khat sanga alan amveng khotlang in ko shan bik soilova lungral taka camping an buat sai chu fak omati thu pulal nging lova mar chuana soya ra tha chwa ngei po be sei thu soin sarkar po in thei to pa chwa zel don ani ati Nimin Zohmadar Som Khan, Dr. G.S. Randua Auditorium, ICAR Indian Institute of Horticulture Research, Hesar Gata Lake Post, Bengaluru, Pusilal Choi Moya, Rabung Khwa Chuan, IIHR Innovative Farmer Award 2025 Adong. Pusilal Choi Moya hian tomato arka abet variety chu off-season kharifa rabung khwa phun chong zawa chingin chengwai sari le singa alei chhuaka hei hian mi te a na thokin mitam zokin tomato chinga malak tumin an bei mek Nimin Khan Lunglei Epitlanga Incinerator Center Lunglei District Disposal Committee DCC chuan an chairman Pujelan Muan Kima Lunglei SP Kai Rualin Ruihlo Heroin Gram Somthum Pasari Point Bial Pasari Cheng Sing Kwa Sangli Zakwa Somriat Man Huan Halral Heroin Halral Taki Lunglei Police Station NDNPS Act Noya case ya luni in Lunglei Judicial Magistrate in Phalna apek anga halralani IBSA Judo World Championship 2025 India IO2 David Lerem Ruatale Northeast Blind Football Championship 2025 Pakhatna Mizoram Mechemit Del Football Team Nena Social Welfare and Tribal Minister Pilarin Puin Nimin Khan Pisa Lom Puina Ahlan David Lerem Ruata hi World Ranking som na animeka IBSA Judo World Championship 2025 India IO inatelani Mizoram Mechemit Del Football Team hi Guwahati 3rd Women's IBFF Northeast Zonal Blind Football Championship an championani Youth Icon Star Langsar tak Jela Rosa nga chuan zirtop ni hian kumsom ni pathumatling dona apian champwal hian a fence te chuan alom na hunan buat sai dona aizol khopuya athlonin city bus soman tlan tir don bok a fence ten he ni pwala hun man tur le ti turan duan mek lai hian Jela Rosa nga chuan thilpek lian thampe ka du lo thua soi RS official fans group atanga thudon danin RS hiana in thlashuna wangin thilpek pek hi du lo ma se an pe tho dona alar chwa nuwa pian cham thleng ma saberani a ropui takalom sak tumin anin buat sai me kani RS pian chamlom na hi zirtop ni chohnudar thuma RS official fans group admin te chuan Grace Restaurant Hotpot and BBQ Falkland Aizola an buat sai dona atam thei ang ber kal turin anin soma RS pian champwala a fans group pathum Raldo group J-Star family le support group 10 Aizol khopuya athlona chuan thei tura city bus soman tlan tir tur chu chuan sak vek turin mi puyan ngen bokani Khati zong khatukina Zoram News kan ti chwa thei ani a ngai thlatu chunga lom thu kan soye